Ka otloloha re le Studio 10 Auckland Park Johannesburg mmifona wa ditaba o boetse o tlisetsa tsena tsa moraorao empa ha re di thakgole ka dihlooho tsa tsona. The first is to get the process on the 1st of April that transpired in the Parliamentary Portfolio Committee on Finance declared null and void because they were unprocedural. DA e hlahletse ditokomane lekgotleng le phahameng la dinyewe la Western Cape kgahlano le ho pasiswa ha lekgetho la bareki. The DA needs the ANC. The ANC needs the DA. The country needs both the ANC to work together. Ho thulana ka maikutlo mmusong wa kopanelo ho boetse ho pepeneneng hape. It's quite concerning that at this level, kids can be brutally raped in school. Letona kantorong ya mopresidente le letona la thekolohelo ya setjhaba ba etetse ba habo Cwecwe Matatiele provinceng ya Eastern Cape. It's not been easy. We know the league hasn't been in full swing. So we worked on a few things that we felt, not just for now, but for WAFCON as well. Banyana e tla bapala dipapadi tse pedi tsa setswalle le naha ya Malawi ho itukisetsa tlhodisano ya WAFCON. Moedumela ke otlolotse matsoho ka bobedi pele ile ha ke o amohela ditabeng tsena tsa Sesotho puong ya matsoho ke na le Mphotime. Re theoha le tsona ka tsela e latelang. DA e hlahletse ditokomane lekgotleng le phahameng la dinyewe la Western Cape tseo e reng di tla fetola tsela eo diqeto di nkuang ka yona parlamenteng. Sena se latela ho ananelwa ha moralo wa naha wa ditjhelete. Mokga ona o ileng karolo ya GNU o re sepheo se seholo sa ketso ena ke ho thibela SARS ho kenya tshebetsong ho nyollwa ha lekgetho la bareki. Karolo ya bobedi ya ditokomane tsena e bua ka section 7.4 ya molao wa VAT moo DA e reng ha e dumellane le molao wa motheo hobane o fa letona matla a ho qobella hore VAT e eketswe. Ha ditaba di sa le mothating ona ba a ile bona ha ba thaba. The first is to get the process on the 1st of April that transpired in the Parliamentary Portfolio Committee on Finance declared null and void because they were unprocedural. Therefore, to set aside any decision they took. And the second part of Part A is to interdict a VAT increase on the 1st of May. So that's an urgent case to interdict a VAT increase. I want to look at the I get the last one. Get out Petel and I know it looking at to have a match on the tweet. You like an alidio. I get the last one. That's what I'm a pose I planning. Keep like a grant and short a grant if I'm mobile letting let I have a cave for I nix. So nakibona ntwe ya ho ya because the text di tlo nyologa dijolo tsone di nyologa ha re khone go re phedisaneng sentle ha rena tšhelete ha rena nix ra bona gore VAT e thatlogile and ha re dule sentle rona re le baagi because ha o sheba liter ya petrol ke bokae ha o sheba bogobe ke bokae ha o sheba re phela yang I mean batho ba ntse ba shotla ka no batho go shotla go wese because of ke e tlo go nna boima bo ntse ba le mo godimo ga bone bo tlo go oketsega go eta mo Kauleleng re fumana hore motlatsi wa mopresidente Paul Mashatile o re naha ena e lokela ho tsepamisa maikutlo ntlafatsong ya matsete a lehae mmoho le ya matjhaba. Gauteng is and has always been a province with immense potential, a place of rich cultural heritage, vibrant communities, and a thriving economy. It has many established industries, including automotive, finance, manufacture, mineral beneficiation, agro-processing, and tourism. The story of Gauteng's economic transformation is one of resilience, innovation, and strategic investments. From its humble beginnings as a mining hub in the late 19th century, Gauteng is today the industrial
and technological hub of South Africa. Mui ho sa le jwalo na mmuso wa kopanelo o kotsing ena ke potso e melomong ya maAfrika Borwa a mangata ka morao re DA e hane ho tshehetsa budget ya ANC maobane. I don't think you can vote against a budget and tomorrow you want to go and be part of its implementation. It can't be. Tsitsipano ka ramuso wa kopanelo e betse e kgutlile hape mme lekgetlong lena ke ka moralo budget lo nyollo ha lekgetho la bareki. ANC e bolela e sa khotsofatswa ke boitshwaro ba DA. DA can't play double standards. They can't be an opposition when it suits them and they can't then be an executive when it suits them. Potso ke hore e ka ba ntlhakemo ya DA e bolela hore e utlwile ho lekana ka GNU kapa e tla tswela pele ho ba le kabelo mmusong. It's very difficult to continue in a coalition in good faith with parties that have no good faith, let me say that. Mohlopullo wa ditaba tsa dipolitiki Professor Lesiba Tefo o dumela ha DA e tla tswela pele. The DA needs the ANC. The ANC needs the DA. The country needs both the ANC to work together. The ANC may have the numbers, but the DA has a good record. Sandile Swana yena o re le ha e ka tswela pele empa ho tla rena tsitsipano e bang ho ka kenyeletswa mekga e metjha. The seats that the DA holds in the cabinet might be significantly reduced in order to accommodate the entrance of Action SA and BOSA. If the DA is not happy with the remaining seats, it may decide to live on its own. Ke selemo sa pele mmuso ona o thehilwe mme ha o tsebisahale e bang o tla qeta dilemo tse 5 GNU e ntse le ka sebopeo seo e qadilweng ka sona. Ratela pele mohlophuli wa ditaba tsa dipolitiki Professor John Molepo o re sephetho sa dikgetho tsa moraorao tsa tlatsetso se bontsha hore mekga ya MK, ANC le Patriotic Alliance e ntlafaditse tshehetso ya yona. Dikgetho tsa maobane tsa tlatsetso di bile le boiketlo bo matla ka ho fetisisa monongwaha ka ho bile le bonkgetheng ba 29 ba tswang mekgeng e 16 ya dipolitiki ba neng ba qothisana le hlokwa. We will not disappoint. We appreciate your confidence. We have done so in many other wards where we continue to service our people. Athe haile ka KwaZulu-Natal ANC e hlotse IFP mme yona ya hlolwa ke mokga wa MK lebatoweng la bo 28 masepaleng wa KwaDukuza. This is but just the beginning of what we have seen with the might of Umkhonto weSizwe. The people love Umkhonto weSizwe, and yesterday is a clear indication of that. E mong wa bahlopholi ba ditaba tsa dipolitiki o re tshebetso ya mokga MK ke sesupo sa hore mokga ona o latela metjha e nepahetseng. As we approach the local government, I think for the MK is a good stepping stone. But for the ANC, this means a lot because of they've lost a particular number of votes in KZN. I think this is also an element of showing some growth and giving them some elements of, we can do better. Ka ho le leng komishene e ikemetseng ya dikgetho IEC e tukisetsa mokgahlelo o latelang wa dikgetho tsa tlatsetso o tla ba Eastern Cape, Free State le Northern Cape mafelong a beke. Ha re feta mo re ya provinseng ya Eastern Cape re fumana hore letona le tadimaneng le ditaba tsa basadi batjha le batho ba phelang ka boqhwala kantorong ya mopresidente e leng Sindisiwe Chikunga le etetse lapeng la bongwana wa ngwanana ya ileng a betwa matatiele provinseng ya Eastern Cape. Chikunga o ne a ena le letona la lefapha la thekolohelo ya setjhaba provinseng ya Eastern Cape Bukiwe Fantan. We are here today visiting these homes, and also we want to highlight that it is not only one case, there are 3 cases. It is not a Xwexwe one, there are 2 other cases of a 6-year-old and a 7-year-old. And it's quite concerning that at this level, kids can be brutally raped in school. It's so worrisome. Ha re fetela provinseng ya Limpopo re fumana hore lekgotla la magistrata la Mankweng le utlwile bopaki ba hore titjhere e belelwang ka ho hlekefetsa ngwana wa ngwanana ya dilemo di 13 ha esale e qala ketso ena selemong se fetileng ka kgwedi ya Phupu.
Mosuwehlooho wa sekolo sena ke yena a ileng a tlaleela sepolesa ka taba ena. Tishere e hlaelletse ka pela lekgotla la dinyewe e bonahala maikutlo a lefatshe. Melaellwa o tobane le qoso e le nngwe ya peto. Baemedi ba molao ba re ba tlile ho hlahisa ntlha ya hore ditlaleho ha di supa a bitile morutwana wa grade 7 ka makgetlo a mmalwa jwale ke hobaneng ha qoswa ka qoso e le nngwe. These charges are yet to be clarified to us because if it's one count of rape, but the allegation seems to be that they occurred within a long period of time. Lekala la naha la boshushisi le re le ka nna la eketsa diqoso. The state is ready to prosecute this matter, though we have to finalize some of the things. There is a possibility that we can add some of the charges. Mokgatlo wa matishere wa SADU o phatlaladitse tlaleho ya hore o tlilo fanyea botho ba mmelaellwa. Athi COSATU yona e re e keke ya thulela diketso tse tlontlollang tsena ho tswa ho ditho tsa yona. We do not support any member who would have been found to have done what brought us to court today. Lefapha la Thuto la Limpopo le re ngwana o ntse a thojwa maikutlo le ba lelapa ke ba Lefapha la Thekolohelo ya Setjhaba. Me ena taba e tla sekwa hang ha dikolo di bulwa. The safety of our kids is paramount. Definitely the teacher will not be allowed anywhere near our school premises. He won't be allowed anywhere near our school gates. But we are duty bound to see to it that we investigate thoroughly. Baahi ba Makotoponga ba ne ba ipelaetsa ka ntle ho lekgotla la dinyewe. Nyewe e buseditswe morao ho fihla ka la 11 Mmesa. Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC2. Nyewe ya letswallwa la Congo le dilemo di 40 a motsomong le qoswang ka ketsahalo ya wotla e bileng sebakeng sa boithabiso sa Zanzu e tswetse pele ka jeno. Bohadi ka teng tsa nyewe ena le tse ding tse mametsweng makgotleng a fapaneng a dinyewe naha ka bophara. Moqosuwa ena ya dilemo di 40 a motsomong o qadile ho hlella lekgotleng la dinyewe la Masarata wa Pretoria bekeng e fetileng e le ho etsa kopo ya semmuso ya ho lokollwa ka beili moo botjhotjhisi bo ileng ba phephetsa kopo ena. Athe ha ile ka Polokwane Limpopo Flora Shokane ya dilemo di 27 o hleletse lekgotleng ka diaparo tseo e saleng a diapara ha ne a tshwarwa ho kopa beili ka morao qoswa ka diqoso tse tharo tsa polao le tse mmalwa tsa bolotsana ba tjhelete. Le fokisi nyeweng ena le re bana le bopaki bo matla bo abahanyang Shokane le diqoso tseo a qoswang ka tsona mothating ona. We've got a very strong case against this accusation because if these people were not, police were not taken for them, they should have been living by now. Didaba di sa le jwalo ha ile ka Kimberley Northern Cape malapa mabedi a hlokaletsweng ke beng ka ona kotsing eo ho yona mokganni a ileng a baleya sebakeng sa kotsi ngwahola ka Phupjane a lefisitswe ke ho busetswa morao ha nyewe ka makgetlo-kgetlo. Justice for ngwanaka ke batla go mona a le go tronkong for ngwanaka even though ga ntla ke na happy ngwanaka ntla tlhola boa kere a pleadela guilty, justice for Mphile. Nyewe ena e tla boela mamelwa hape le khotela dinyewe la lebatowa la Kimberley ka la 16 Mmesa e le ho fa baqosuwa monyetla wa ho batla leqwetha le letjha. Ha re atela pele re fumana hore lekala la naha la botjhotjhisi provinseng ya Eastern Cape le re hona le tebelo ya hore moruti Timothy Omotoso a kana kgutlisetswa ha bonaheng ya Nigeria ka morao fumanwa a sena molato diqosong tsohle tse kenyeletsang peto le weba ka batho. NPA e re e ntse e sekaseka qeto ya lekgotla e mabapi le nyewe ya moruti Timothy Omotoso hore e sebeditswe jwang mme e re qeto ya lekgotla e lokela ho hanyetswa. We have taken a stand that we will challenge the decision that has been handed over by the judge. Felt that all the evidence that was brought before the court was not used in a manner that should be used. The whistleblower was killed almost a month ago and now he's found not guilty with over 25 rape charges. It's kind of sad to hear the actions that men are performing these days. Ditaba di sa le mothating ona le tona la toka Mamoloko Kubai le ipreditse ho molaodi wa NPA hore a fane ka tlaleho e batsi utlwisisa se lebisitseng ho sephetho sa nyewe ena.
I took time to go through the judgment, and unfortunately, the judge was scathing against the NPA. It is this results that have led me to take this decision and action. I've given the NDPP until Monday the 7th to give me a report. Go sa le jwalo ditho tsa kereke ya Jesus Christ Dominion International ha di batla o buisana le lefapha la ditaba la SABC. Moepejana re botsitse potso ka sehloho sa rona se reng NPA e phatlaladitse hore moruti Timothy Omotoso o tlo kgutlisetswa naheng ya habo ya Nigeria ka mora fumanwa a sena molato diqosong tsohle tsa hae. Potso ya rona ho wena ene e re ho ya ka moo NPA e sebeditseng nyawe ena ka teng maikutlo a hao ke afe? Ona ke ana a latela ka kgatiso ya video ya WhatsApp. Na ke swabile nko go feta molomo ke re kgetsi ya moruti Omotoso e re swabisitse e re bontshitse gore lefapha la bosiamisi lefapha la toka mo nageng ya rona ya Aforika Borwa e tloga ile bokoa e bile laola ke madi fa o le sekgorana o tla fela o fenya mara fela fa o sina sepe o le modidi o ntopo o tshwana le nna yane go tla tshamekelo mo go wena. mongwe eno tshwanetse gore a rwale maikarabelo a gore goreng moruti a sa bonwa molato ka gore ke nagana gore bopaki ba NPA paletse go batla bopaki jo bo feditse mare bopaki bono bo le teng so ga ke itumela le seng. Nna taba gore Omotoso a latofatswe ka melato e mekana e ba fetsa ba montšhe go kgolong ba rana molato mola batho ba file botlhatsi le ena a tsene ka mo kgolegong a wa ke no ba ke sa utlwishiše a wa mara dilo tse dintse kgorotsheko tsa mo South Africa ka nnete na a wa batho ba utlwishiwa botlhoko e ba fetsa ba latofatswa ba bona ba phela monate. Ho sa le jwalo mo irentshetsa taba ena pele ka o buisana jwalo le setsebisa molao e leng Matšhini Motloung. Ntate Motloung ha ke o amohele Phirimane ditabeng tsa rona Phirimaneng yena. Ke a leboha ntate. Ntate Motloung o ko hlalosetse hore na ke mabaka a feng a entseng hore diqoso tsena tsa Timothy Omotoso di nyahlatswe le hore NPA kena e phatlaladitse hore Omotoso o tlo kgutlisetswa naheng ya habo ya Nigeria ka mora hore a se fumanwe a se molato ebe ho tlo etsala eng ka mahlatsipa a batlang ho etsa boipiletso ka nyeweng ena? Mabaka a entseng hore nyewe ena e hlole NPA botjhutjhisi ke bohlaswa bo ileng hore bo bonahetse tsamaisong ya kapa tshwarong ya nyewe ena. Ka hlokomela hore moahlodi o ile a kgalema ka mohale taba ya hore ha ntate Omotoso e le moqosuwa ana a botsisa dipotso ke botjhutjhisi ho bonahetse ile hore botjhutjhisi bo no sena boiphihlelo bo matla ba hore bo botse dipotso tse tibileng mo e leng hore qetellong moahlodi o ile a dianyewe e leng hore ile ya fumana ntate Omotoso a se molato. Jwale o tla hlokomela hore haeba e le hore NPA e hloka hore e ipiletso ba mahlatsipa a buellwa ke botjhutjhisi. Jwale botjhutjhisi haeba e le hore bo tlo tlameha hore bo ipiletse molao wa dumela hore ba ka nka nyewe ena ba ise lekgotleng la maipiletso empa metjha ya teng e batla e le metjha e leng hore ka nnete ba tla tlameha hore ba bontshe ka hohle hore o ka ya etsahala nyeweng ena. Jwale haeba e le hore ntate Omotoso yena ka nako eo o tla ba a se a tuile lefatsheng la Afrika Borwa a ile Nigeria ho ba ka hona jwale ha se motho e leng hore o molaong ka hara naha. Jwale o tla tlameha hore a kgutlisetswe ka hara naha haeba e le hore ha dumellane le kopo ya hore a khutlile ka rona o tla etswa kopo ile ya extradition mo leng hore o tla tlameha hore a khutlise ka rona a tobana le diqoso ha e ba fela e le hore boipiletso ba botjhutjhisi le kgotleng la maipiletso ha e ba ile hona le teng ile hore ba tla nka metjha eo ya hore ba ipiletsa ha e ba ile hore boipiletso ba bona bo tla atleha ke mo ile hore a ka khutlisa ka rona ha ntate Omotoso empa taba mofuta go jwalo ke tobetse hore ha se taba e le hore e ka etsala ha bobebe o hlotse nyewe mme hore nyewe ena a ka kgona hore a khutlele hape tlo imamela ha se ntho e le hore ka kgona ho etsahale.
Ntate Motloung ke le buile haholo ka nako ya hao mohlomphehi e mmuwe ke setsebi sa molao e leng Matjhini Motloung ha re fetele mabenkeleng. Jwale re bona hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne kwala horeng ya bohlano. Ranta ya sebetsa hantle ka jeno. Diabo le tsona di a sebetsa hantle. Dithekong tsa thepa oli e tala ya Brent ya sebetsa hantle le yona ka jeno. Dipapading re fumana hore Orlando Pirates e tla tshwanela ho tswa letsholo ho batlana le mokwetlisi e motjha ka mora hore mokwetlisi Jose Riviero a phatlalatse a tla tlohela sehlopha mafelong a sehla sena se hodimo. Riviero o tsebisitse botsamaisi hore a keke a ntjhafatsa tumellano ya hae ya tshebetso. Sehlopha sa Royal AM ho Betway Premiership se tla shebana le qeto ya ho lelekwa ke PSL, mme yona sehlopha sena se tla tseba bekeng e tlang ka bokamoso ba sona. Royal AM ile ya bewa tlhokomelong ya motsamaisi wa SARS ngwahola jwalo ka ha monga sehlopha Sean Mkhize a kolota SARS diranta tse dimilione tse 40. Sehlopha se ile sa kengwa fantising maobanyana mona moo ho ileng a tlalewa ha Roy Moodley ile yena ya atlehileng empa qetellong ha tlalewa hore ha lefa. Moikgaswene ya ditaba tsa Sesotho e fella mona Lefu Motaung wa latela ka bolipi ke o taba.